گردانیم. در استودیو سارا خالق نظر و سرده ترجمان قمرف افرنگ. امروز با اشتراک اعضای شورای گنرالی فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان و کارمندان دیگر مسئول دستگاه مرکزی آن جلسه غیر نوبتی شورای گنرالی فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان برگزار گردید. برای بررسی بر روزنامه جلسه یک مسئله انتخاب رئیس نوی فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان وارد کرده شد. طبق طلبات آیین‌نامه اتفاقهای کسبه تاجیکستان، فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان با آوازدهی اعضای شورای گنرالی ملکشاه نعمتزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان آزاد و طریق آوازدهی یکدلانه چیله‌زاده قراخان رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان انتخاب گردید. انتخابات و رشد دموکراتیا در جمهوری تاجیکستان تحت این عنوان امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش جمهوری علمی نظریوی دایر گشت. بلند برداشتن سطح آگاهی، تامین نمودن انتخابات شفاف و فراهم آوردن شرایط برای اشتراک فعالانه شهروندان در انتخابات دعوت نوی وکیلان مجلس عالی و مجلس‌های محلی وکیلان خلق، جماعت‌های شهرک و دهات محور این همایش را تشکیل داد. در آغاز همایش رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امالی نصرالدین زاده ذکر داشت که برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی یکی از رکن‌های اساسی دولت حقوق بنیاد بوده تامین اشتراک فعالانه شهروندان در این روند عامل مهم برای پیشرفت جامعه میباشد. تاکید شد که استقلال دولتی همچون زمینه مهمی تشکل دولتداری مستقل برای تاجیکستان مرحله تاریخی نو را باز نمود. در این زمینه انتخاب راه دموکراتی روش تقاضا می‌نمود که تشکل حاکمیت سیاسی اراده مردم به اینوبت گرفته شود. با این مقصد بنیاد نظام نوی سیاسی و در زمینه آن تأسیس نهاد انتخابات همچون مکانیزم تطبیق مناسبت‌های دموکراتی عملی گردید. در ادامه همایش رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان بختیار خدایارزاده دایر به موضوعهای قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات و فرهنگ انتخاباتی، اشتراک، اطلاعات فراگیر و مفید درباره ترتیب و قاعده‌های برگزاری انتخابات، اینچنین مسئولیت شهروندان برای تامین شفافیت و عدالت این معرکه مهم سیاسی اندیشه‌رانی کرد. تذکر داده شد که نهاد انتخابات همچون واسطه تشکل و تامین قانونمندی حاکمیت در تنظیم مناسبت‌های جمعیتی، معین نمودن مسیر رشد و ثبات سیاسی در دولت نقش مهم دارد. محض در انتخابات یکی از پرینسیپ‌هایی که روند انتخابات را به تنظیم می‌دارد این پرینسیپ عمومی است. یعنی در انتخابات همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که سن او به سن 18 رسیده است حقوق انتخاب کردن را دارد و همزمان در اساس پرینسیپ برابری هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان نوبست از جنس، علامت‌های سیاسی، اعتقاد، وضع اجتماعی اقتصادی حقوق برابر دارند و هر شخص یک آواز دارد. این پرینسیپ بسیار مهم است و پرینسیپ دیگرش این پرینسیپ آشکار بیانی است و همه شهروندان باید دانند که انتخابات در کجا برگزار می‌گردد و چگونه برگزار می‌گردد و می‌توانند که با رویخط انتخاب کنندگان آشنایی پیدا کنند و از مکان برگزاری انتخابات نیز آشنایی پیدا نمایند. همزمان در کار همایش رهبریت مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و عالمان دانشگاه ملی تاجیکستان ابراز اندیشه کرده تاکید نمودند که در سطح کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده است که افاده عالی به واسطه حاکمیت خلق، رایپرسی عمومی خلقی و انتخابات است. مقررات کنستیتوسیونی مذکور برای برگزاری رایپرسی عمومی خلقی و انتخابات همچون وسیله بیان اراده خلق زمینه گذاشته است. واقعاً انتخابات در روند سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان اهمیت مهم دارد، زیرا نشانه و پرینسیپ اساسی موجودیت جامعه دموکراتی را در دولت انتخابات و نظام انتخاباتی تشکیل می‌دهند. در دایره آمادگی‌ها به انتخاباتی در پیش ایستاده در دانشگاه دولتی خاروق نیز همایش علمی نظریوی دایر گردید. همایش تحت عنوان نقش انتخابات در تحکیم فرهنگ سیاسی جامعه جریان گرفت. نقش انتخابات در تحکیم فرهنگ سیاسی جامعه تحت چنین عنوان در دانشگاه دولتی خاروق به نام مایانشاه نظرشایف همایش علمی نظریوی برگزار گردید. همایش علمی نظریوی در دایره آمادگی‌ها به انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق
доир шуд. гуфта шуд ки низоми интихоботии кишвар ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон рабт дорад. дар моддаи 27 Конститутсия муайян шудааст ки шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлат бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. яъне шаҳрванд аз синни 18 солагӣ ҳуқуқи дар райпурсӣ иштирок кардан, интихоб намудан ва интихоб шуданро дорад. باید قید نمود که وابسته به این معرکه مهم سیاسی یعنی در دانشگاه دولتی خاروغ به نام اکادمیک موینشاه نظرشایف زمره چاره‌بینی ها روی کار آورده شدند و در اساس اونها تا به امروز وابسته به سمت های مختلف برگزاری انتخابات در کشور همایش های علمی معرفتی، میزهای مدور، خوانش های سیاسی و همچنین کارهای فهماندهی روی کار آورده شدند. یعنی با اطمینان کامل گفته میتوانیم که هیئت پروفسوران، آموزگاران و دانشجویان این بارگاه علم و معرفت سنه 2 مارس سال 2025 در معرکه مهم سیاسی یعنی در انتخابات با یک هویت یا خود با یک احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی هویت ملی و همچنین صداقت به وطن در این معرکه مهم سیاسی شرکت فعالانه خواهند ورزید. در همایش همچنین مهتاب شاهزاده ارمبگین بازار رئیس کمیسیای حوزه یک مندتی انتخاباتی خاروغ 41 و استادان و دانشجویان با معروضه ها برآمد نمودند. قید گردید که انتخابات همچون معرکه مهم سیاسی بوده از شهروندان جمهوری تاجیکستان معرفت بلند سیاسی، فرهنگ سیاسی، شعور سیاسی را تقاضا دارد. در اساس مقررات کنستیتوسیا در تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده آن را بی‌واسطه یا به واسطه وکیلان خود عملی می‌گرداند. افاده عالی بی‌واسطه حاکمیت خلق رایپرسی عمومی خلقی و انتخابات است. البته در دوره کنستیتوسیا بخصوصا در اساس ماده 78 کنستیتوسیا مقرر شده است که در سطح محل حاکمیت نمایندگی را مجلس وکیلان خلق معین می نماید و انتخابات مجلس وکیلان خلق در سطح محل در اساس قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان خلق و این چون دیگر در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره خودادارکنی شهرک و دهات که باب 4 آن بواسطه برای انتخابات مجلس وکیلان خلق در سطح جماعت بخشیده شده است راه اندازی کرده می شوند. در آخر همایش بین اشتراکداران آن ملاحظه ها برگزار گردیده تاکید بر آن شد که 2 مارس سال روان وکیلان مردمی در سطح شورای محله، جماعت، سطح ناحیه، شهر، ولایت و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به مهلت 5 سال انتخاب کرده می شوند. ҷараёни баргузории интихоботҳо аз марҳилаҳои гуногун иборат аст. дар фазои омодагии кишвар ба интихоботи парлумонии соли 2025 номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳафсаи якмандатаи интихоботи хуҷанд рақами 13 бошанд бо интихобкунандагон мулоқот анҷом доданд. ин вохӯрӣ дар толори муассисаи таълимии давлатии мактаб барои хонандагони болаёқати шаҳри хуҷанд баргузор гардида доираи васеъи интихобкунандагон ро фаро гирифт. дар толори муассисаи таълимии давлатии мактаб барои хонандагони болоёқати шаҳри хуҷанд вохӯрии номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи интихоботии хуҷанд рақами 13 бо сокинони маҳаллаҳои Тиллокон, Темурмалик ва Мевағули шаҳри хуҷанд баргузор гардид. мулоқотро раиси комиссияи ҳавзавии интихоботии ҳудудии якмандатаи хуҷанд рақами 13 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Илҳом Саидзода ифтитоҳ намуда зикр дошт ки санаи 2 марти соли равон интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва 28 март интихоботи даъвати нави аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешавад. сипас мувофиқи тартиби муқаррар гардида баъд аз муаррифии номзадҳо аз ҷониби шахсони боэътимод шахсият ва барномаҳои пеш аз интихоботии номзадон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи интихоботии хуҷанд рақами 13 манзури ҳозирин карда шуд.
маврид ба зикр аст ки ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи интихоботии хуҷанд рақами 13 ҳамагӣ 4 нафар номзадон мавсума муинӣ муовини раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд пешниҳод намудааст. бахтиёр маҳмудзода муовини ректори донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ва замира ӯлмасова декани факултети донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ба тариқи худпешбарӣ ва дилфуза ғафурова муовини директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри хуҷандро конфронсияи ғайринавбатии ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон пешбарӣ намудааст. дар навбати хеш номзадон ба вакилӣ низ баромад карда ҳадафи иштирокашон дар маъракаи интихоботиро шарҳу тавзеҳ доданд. дар ҷараёни мулоқот сокинони маҳаллаҳои Тиллокон, Темурмалик ва Мевағул имконият пайдо карданд ки бо номзадҳо мустақиман суҳбат намуда саволҳои худро матраҳ созанд. дар навбати хеш аз ҷониби шахсони боэътимод даъват карда шуд то ин ки эшон фаъолона дар интихобот ширкат варзанд ва саҳми худро ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ баргузор гаштани ин маъракаи муҳими сиёсӣ гузоранд. зеро интихобот яке аз рӯйдодҳои муҳим дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар ташаккули сохторҳои ҳокимияти қонунгузор ва идоракунии давлат нақши калидӣ дорад. маҳз иштироки фаъолони шаҳрвандон дар ин маърака метавонад ояндаи давлатдории кишварро устувор гардонад. ҳамаи ҳавзаву участкаҳои интихоботии шаҳри Турсунзода низ ҷиҳати дар сатҳи баландии сиёсӣ гузарондани интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вакилони маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ омода мебошанд. интихобкунандагони ин шаҳр ба хубӣ медонанд ки тавассути интихобот шахсиятҳои арзанда пайдо намуда онҳоро ҳамчун ҳимоятгари манфиатҳои хеш интихоб менамоянд. то баргузории интихоботи вакилони парлумон, маҷлисҳои вакилони халқи мақомоти маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар, инчунин вакилони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот рӯзҳои ба шумор монд, бояд гуфт ки баҳри дар сатҳи баланд гузаронидани ин маъракаи сиёсӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Турсунзода омодагиҳо хуб ба назар мерасанд. аз ҷумла дар ҳавзаи интихоботии якмандатии Турсунзода 5 69 участкаи интихоботӣ барои овоздиҳӣ омода карда шудааст ки ба талабот ҷавобгӯ мебошад. хеле ки дар участкаи интихоботӣ дида истодед ҳамаи кабинаҳо қуттиҳои овоздиҳӣ рӯи хати болои мизӣ тахтаи овезаҳое ки участкаи интихоботӣ доранд худи ҳавза дорад аллакай ба пурра омода карда шудааст. боварӣ комил дорам ки маъракаи сиёсӣ дар ҳавзаи Турсунзода рақами 5 ба пуррагӣ омода мешуд. масъулини участкаҳои интихоботӣ тамоми дастуру санадҳои меъёрии доир ба баргузории интихоботро таҳия ва пешниҳод намуданд. ҳар як участкаи интихоботӣ рӯйхати шахсони воқеие ки дар интихобот ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд пурра омода намуданд ки дар маҷмӯъ шумораи эҳтимолии овоздиҳандагон 139406 нафарро ташкил медиҳанд. имрӯз мо дар участкаи интихоботӣ як аз 7 нафар иборатем ва кӯшиш ба харҷ додем ки то имрӯз тамоми корҳои омодагиро дар бораи баргузории интихобот ки санаи 2 март доир мегардад омода намудем. ба пуррагӣ рӯйхатҳоро омода намудем, кабинаҳои овоздиҳиро омода намудем ки аллакай мо омода ҳастем ки чорабинии муҳими сиёсиро дар як сатҳи баланд доир намоем. участкаи интихоботии рақами 18 ки дар деҳаи дурдасти санқалъаи ҷамоати деҳоти Навобод воқеъ гардидааст бо ҳуҷраҳои овоздиҳӣ, хонаи модару кӯдак ва нуқтаи тиббӣ пурра бо таҷҳизотҳои зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. 42 соат мо ҳоло дар участки интихоботии рақами 18 ки дар ҷамоати Навобод деҳаи санқалъа воқеъ аст қарор дорем. дар участки мазкур 3 комиссияи вакили намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияи шаҳрии интихобот оид ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Турсунзода ва комиссияи ҷамоат фаъолият менамояд. дар участки мазкур дар имрӯз гуфтамон мумкин аст ки 100% аллакай ин участка барои гузарондани интихобот тайёр мебошанд. барои ҳар як комиссия ҳуҷраҳои алоҳида ташкил карда шудааст ва барои овоз додани овоздиҳандаҳо бошад. ман худатон ба фикрам дида истоед ҳуҷраҳо аллакай омода ҳастанд. ҳамаи комиссияҳо дар ҷои кори худ фаъолият карда истоданд. рӯйхати овоздиҳандагон аллакай бо пуррагӣ омода шудааст.
дар даромадгоҳи участкаҳои интихоботӣ шиору овезаҳое насб гардиданд ки таблиғгари интихоботи навбатӣ мебошад. имрӯз дар суди олии ҷумҳурии тоҷикистон нишасти хабарӣ баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки соли 2024 аз ҷониби мақомоти судӣ барои вайрон кардани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон 1435 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ гардида, дар асоси он 1409 нафар ба маблағи умумии 11 миллиону 95 ҳазору 560 сомонӣ ҷарима баста шуданд. ба таъкиди раиси суди олӣ Рустам Мирзозода, бо мақсади амалӣ намудани меъёрҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти барои таълиму тарбияи кӯдак дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби судҳо 27782 парванда нисбат ба вайронкунандагони ин қонун баррасӣ гардид. дар натиҷа ба 4135 нафар ҷазои огоҳӣ дода шуда, нисбат ба 23670 нафар ҷарима таъин гардид. тазаккур дода шуд ки судҳо соли 2024 аз рӯи ҳамаи парвандаҳо маблағи боҷи давлатӣ ҷарима, мусодираи молу мулк, зарари ба давлат расонидаро ба маблағи 125 миллиону 606 ҳазору 63 сомонӣ рӯёнида ба буҷаи ҷумҳуриявӣ гузаронданд. вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии шарикони рушд платформаи нави сабти асноди ҳолати шаҳрвандиро таҳия мекунад ки тибқи нақшаи имсол ба истифода дода мешавад. платформаи нав ба шаҳрвандон имконият медиҳад ки аз хизматрасонии давлатӣ ба таври фосилавӣ онлайн истифода баранд. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ роҳбарияти вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. ба вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои он соли ҳисоботӣ 44040 мавод вобаста ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ворид гардидааст. дар самти қонунгузорӣ бошад 4240 ва дар самти баррасии санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ 2308 мавод ворид шуд. ин нуқта дар нишасти хабари вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шуд. иттилоъ дода шуд ки дар давраи ҳисоботӣ вазорат ҷиҳати мутобиқнамоӣ ба талаботи Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва қонунҳо ва бо мақсади бартараф намудани ихтилофу норасоиҳо дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 5 лоиҳаи қонун, 2 лоиҳаи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва 13 лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро таҳия намудааст. бо натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи вазорат гуфта шуд ки аз 108 санади барои санҷиш ва ба қайдгирии давлатӣ ворид гардида 71 санад ба қайд гирифта шуда, ба қайдгирии 28 он бинобар ба қонунгузории амалкунанда мухолифат доштан рад карда шуда, 9 санади боқимонда мавриди баррасӣ қарор дорад. вобаста ба саволи хабарнигорон гуфта шуд ки барои амалиётҳои нотариалӣ ба ҷо оварда шуда аз тарафи нотариусони давлатӣ 26% зиёд боҷи давлатӣ ситонида шудааст. дар идомаи нишаст ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар давраи ҳисоботӣ 489896 санад ба қайд гирифта шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 3% зиёд мебошад. роҳбарияти вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи саволҳои хабарнигорон оиди натиҷаҳои фаъолияти сохторҳои вазорат аз ҷумла феҳристи ягонаи давлатӣ, ӯҳдадориҳои гаравӣ, муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ, маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистӣ, сарриёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ маълумот пешниҳод намуданд. дар соли 2024 аз тарафи мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон 14 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 90 нафар барои содир намудани 67 ҷиноят ошкор карда шуданд. ин ҷузъе аз фаъолияти ин сохтори муҳими давлатӣ дар соли 2024 аст ки имрӯз дар ҷамъи хабарнигорон баён карда шуд. соли 2024 дар ҷумҳурӣ 22315 ҷиноят аз ҷумла одамкушӣ ва суиқасд ба он, роҳзанӣ, ғоратгарӣ, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, авбошӣ, қаллобӣ, дуздӣ, ғайриқонунӣ нигоҳ доштан ва тайёр кардани силоҳ, тамаҷҷӯӣ, ғайриқонунӣ тайёр кардан, нигоҳ доштан ва интиқоли воситаҳои нашадор аз ҷониби ҳамаи субъектҳои ба қайдгирӣ ба ҳисобгирӣ ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба соли 2023 996 ҳолат зиёд мебошад. дар ин бора роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз зимни нишасти хабарӣ таъкид доштанд.
иттилоъ дода шуд ки дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ 14 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 90 нафар барои содир намудани 67 ҷиноят ошкор карда шуданд. Дар ҷараёни нишасти хабарӣ ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар натиҷаи пурзур кардани ҳамкорӣ бо аҳолӣ 343 адад силоҳи оташфишон мусодира карда шудааст. Инчунин зимни гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар ҷумҳурӣ зиёда аз 2 тонна маводи нашадор мусодира карда шудааст. Дар ҷавоб ба саволи хабарнигорон оиди риоя накардани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд ки соли ҳисоботӣ аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ 1228 ҳолати риоя накардани қонуни мазкур ба қайд гирифта шудааст. Дар ҷараёни нишасти хабарӣ оиди садамаҳои нақлиётӣ, ҳодисаҳои сӯхтор ва дигар самтҳои фаъолияти вазорат ба хабарнигорон маълумот дода шуд. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2024 иҷрои нақшаи тасдиқшудаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба андозаи 108% таъмин намуда, аз ин ҳисоб ба бюҷети давлатӣ 20 миллиарду 426 миллион сомонӣ ворид кардааст. дар соли 2024 шумораи андозсупорандагоне ки эъломияҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод менамоянд 23,7 ҳазор зиёд шуда, айни замон 190 ҳазор субъекти хоҷагидор эъломия ва ҳисоботи худро тариқи электронӣ ба мақомоти андоз пешниҳод менамоянд ки 75,4% шумораи умумии субъектҳои хоҷагидори ҳисоботдиҳандаро ташкил медиҳад. ба иттилои роҳбарияти кумита мавриди истифода қарор додани дастгоҳҳои назоратӣ, хазинавии насли нав ва воситаҳои электронӣ, пардохти пост, терминалҳо ва QR рамзҳо пеш аз ҳама ба афзоиши гардиши пул тавассути кортҳои бонкӣ ва ҳамёнҳои мобилӣ, зиёд намудани ҳиссаи муомилоти ғайринақдӣ, коҳишёбии сатҳи иқтисодиёти пинҳонӣ, таъмини самаранокии рушди маъмурикунонии андоз, дарёфти манбаъҳои иловагии андозбандӣ ва баландбардоштани маданияти андозсупории шаҳрвандону андозсупорандагон мусоидат менамояд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру навоҳии вилояти хатлон бунёд ва сохтмони 6260 бинову иншоот ба нақша гирифта шудааст ки аз ин шумора дар 4068 иншоот ба маблағи умумии 3,3 миллиард сомонӣ корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шуданд. роҷеъ ба ин ва дигар самтҳои фаъолият дар нишасти матбуотии роҳбарияти вилояти хатлон сухан рафт. дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти хатлон бо иштироки раиси вилоят ва намояндагони васоити ахбори умма нишасти матбуотӣ баргузор гардид. зимни ифтитоҳи нишасти матбуотӣ раиси вилоят қайд карданд ки соли сипарӣ гардида дар натиҷаи бароҳ мондани фаъолияти пурсамар нишондиҳандаҳои кӯтоҳмуҳлати рушди минтақавии вилоят ба 42,8 миллиард сомонӣ расида, афзоиш нисбат ба соли 2023 27,9% мебошад. ба соҳаи буҷети вилоят ва шаҳру ноҳияҳо 3,8 миллиард сомонӣ ҷудо гардида, аз он 3,4 миллиард сомонӣ ё 90% ба соҳаи иҷтимоӣ равона карда шудааст. дар доираи нақшаи чорабиниҳои таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 1663 адад иншооти ҷашнӣ сохта ба истифода дода шудааст ки 134,1% нақшаро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 93 адад иншооти соҳаи маориф, дорои 746 адад симхона барои 39864 ҷойи нишаст дар як баст сохта ба истифода дода шудааст. зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дода шуд ки дар соли 2024 гардиши савдои хориҷӣ 480 миллиону 56 ҳазор доллари амрикоиро ташкил медиҳад ки содироти мол ба 248 миллиону 862 ҳазор доллари амрикоӣ расида, нисбат ба соли 2023 106,9%ро ташкил дода ё ба 16 миллион доллар зиёд мебошад. дар посух ба суоли хабарнигорон оид ба ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ зикр гардид ки соли 2024 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ба 12,5 миллиард сомонӣ расида, нисбат ба соли 2023 903,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар вилоят аз ҷониби соҳибкорон 89 корхона ва коргоҳҳои саноатӣ бо таъсиси 1000 ҷойи нави корӣ сохта ба истифода дода шудааст ки нисбат ба соли 2023 53 адад зиёд мебошад. зимни нишасти хабарӣ гуфта шуд ки дар миқёси шаҳру ноҳияҳои вилоят 2939,6 километр роҳҳои маҳаллӣ, аз ҷумла 287,7 километр мунфарш, 432,8 километр сангфарш, 2228,1 километр таъмири ҷорӣ ва 170 адад пулу қубур
қубурҳо бо маблағи умумӣ 254 миллион сомонӣ таъмир гардида, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 62.6 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар интиҳои нишасти матбуотӣ аз тарафи масъулин изҳори итминон шуд, ки фаъолони вилоят барои боз ҳам ободу пешрафт гардонидани кишвари маҳбубамон, таъмини амнияти озуқавории мамлакат, татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ, саноатикунонии босуръати кишвар аз тамоми захираву имкониятҳои мавҷуда истифода намуда, дар ҳамкорӣ бо намояндагони васоити ахбори omma дар оянда низ ба дастовардҳои баланди меҳнатӣ ноил мегарданд. дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе аз рӯи 6 равия аз ҷумла математикаи амалӣ ва информатика, химия, физика ва механикаи мавод ва дигар фанҳои табиӣ риёзӣ, муносибатҳои байналхалқӣ ва лингвистика донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шуданд. тамоми машғулиятҳо аз ҷониби мутахассисону таҷрибадорон ва номзадҳои илму профессорон гузаронда мешавад. ин нуқта имрӯз зимни нишасти хабарии масъулони муассисаи таълимӣ садо дод. омода кардани кадрҳои илмию педагогӣ, баландбардоштани сифати таълим ва пешбурди фаъолияти илмию таҳқиқотӣ аз вазифаҳои асосии филиал ба шумор рафта, дар ин самт таваҷҷӯҳи хоса равона мешавад. соли 2024 дар филиал 27 нафар шаҳрванди хориҷӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ки имкониятҳо барои онҳо дар сатҳи зарурӣ фароҳам гардидааст. бахшида ба солгарди навбатии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат силсилаи чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ, ҳарбӣ ватандӯстӣ ва варзишию солимгардонӣ ҷараён доранд. тибқи нақшаи чорабиниҳои муштараки дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин муносибат дар яке аз қисмҳои низомии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони ҳизбӣ ва сарбозон баргузор гардид. нақши пешрӯи миллат дар таъсис ва ташаккули қувваҳои мусаллаҳи кишвар. таҳти ҳамин унвон Кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузории нақша чорабиниҳои муштарак дар самти тарбияи ҳарбӣ ва танпарастии ҷавонон ба истиқболи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ дар яке аз қисмҳои низомии вазорати мудофиа бо сарбозону афсарон мулоқоту дидорбинӣ намуданд. ضمن تدبیر مذکور نخست اومده عبدالله‌زاده معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همه سربازان و افسران شجاع وطن را به مناسبت 32مین سالگرد تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک نموده ابراز داشت که بنیاد جامعه پیشرفته و مملکت از لحاظ سیاسی و اقتصادی استوار هدف هر یک دولت بوده، آن در صورت حکم فرما بودن صلح و ثبات، وحدت ملی، امنیت جامعه و عملی نمودن کارهای بزرگ سازندگی و آبادانی امکان پذیر می شود. در جمهوری تاجیکستان در عملی نمودن این اقدام‌های نجیب و کارهای مهم و شایسته نقش پیشرو ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان همچون بنیادگذار دولت نوین تاجیکان به نهایت ارزشمند می باشد. ذکر گردید که ارتش ملی جمهوری تاجیکستان از زمان صاحب استقلالی کشور زیر توجه همیشگی رهبریت عالی مملکت قرار داشته امروز به نیروی پرقوت تبدیل یافته است. همچنین ناطقان ضمن برآمد خود سربازان و افسران را به خدمت صادقانه و صافدلانه و همیشه در حالت آماده باش قرار داشتن دعوت کردند. تاکید رفت که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای خدمتچیان حربی شرایط خوبی تعلیم و تربیت و خدمت در صف‌های ارتش را مهیا نموده تامینات با اسلحه و تکنیک حربی، اموال و لوازمات جنگی در سطح ضروری برآمد مانده شده است. همزمان در این تدبیر سربازان نیز برآمد نموده خدمت در صف قواهای مسلح و حمایت مرز بومی وطن را مایه شرف و افتخار هر فرد با ننگ و ناموس دیار ارزیابی کردند. در این راستا مراجعتنامه اشتراکچیان همایش، جوانان سنی دعوتی، اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن شنیده شده، فعالان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانیده شدند. در قسمت دیگر چورابینی همچنین از جانب سربازان مشق‌های نظامی نمایش داده شده چون همیشگی برنامه رنگین فرهنگی به جمع‌آمد ایدانه حسن تازه بخشید.
چونین یک چورابینی خاطرمانی دیگر تحت عنوان مامادران به عیادت اسکربچه ها می رویم با شرکت زنان و بانوان و نورسان و جوانان ناحیه واسه برگزار گردید که همکاران منطقوی ما از رفت آن گزارش می دهند. در اساس نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون در یکجایی با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه واسه بخشیده به سالگرد روز تاسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سلسله چورابینی‌های حربی وطندوستی و ورزشی و سالمگردانی به راه مانده شده است. همین گونه یک چورابینی محتشم حزبی تحت عنوان ما مادران به عیادت اسکربچه‌ها می‌رویم بخشیده به استقبال روز تاسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با اشتراک زنان و بانوان، مادران و سابقه‌داران، مؤسسین مکاتب میانه و جوانان سنی دعوتی در یکجایی با افسران و سربازان قسم نظامی قشون‌های زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزار کرده شد. ضمن بازدید از شرایط خدمت افسران و سربازان قسم نظامی مذکور که بخشیده به سالگرد روز تاسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان راه اندازی شد، مادران ناحیه واسه با دستاویز ایدانه تمام سربازان و افسران شجاع وطن را با عید کسبیشان تهنیت گفته خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را شرف و مردانگی عنوان کردند. مقصد در برگزار نمودن چورابینی امروزه این هم باشد بلند برداشتن روحیه جوانان از عیادت مادران در این قسم حربی و همچنین دیدن نمودن مادران از شرایط‌های بودباش سربازان و افسران می باشد. در برابر مادران که از بودباش خدمت حربی در قسم حربی برخوردار گردند، جوانان نیز از همه شرایط بودباش سربازان و افسران نیز دیدن نمودند. در ادامه همایش به جوانان و نورسان نمایش یرق‌های آتشفشان و استفاده از آنها در وقت عملیات‌ها پیشنهاد شد که قسمت زیادی آنها باری اول از نزدیک با این گونه اسلحه‌ها آشنایی پیدا کردند. همزمان در این مراسم که با شرکت مادران و نورسان و جوانان سنی دعوتی برگزار گردید، اشتراکداران از رفت خدمت در قسم نظامی و شرایط بودوباش سربازان و افسران دیدن نمودند. در ادامه از جانب مهمانان جهت غنی گردانیدن فوند کتابخانه قسم نظامی مذکور یک زمره ادبیات تازه نشر با زبان‌های تاجیکی و روسی به مسئولان تقدیم گردید. ما با عیادت سلطنت‌های امروزه به اسکربچه‌ها آمده ایم که ما جای خوبی ها را ببینیم، ما نسبت تازگی و کار و فعالیتی ها را ببینیم. هم فرزندامون خرسند هم ما در امروزها ما میایم خبر میگیریم همین اسکربچه‌ها را نه جای خوابشان در کمبودی نه در خورد خوراکشون نه در تازگی یگان کمبودی ندارن. ضمن برگزاری مراسم تنتنوی بخشیده به سالگرد روز تاسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، مسئولان و دیگر برآمدکنندگان تمام سربازان و افسران شجاع وطن را با عید کسبیشان تهنیت گفته خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را شرف و مردانگی عنوان کردند. در فرجام همایش کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه مکمل کنسرتی عبارت از شعر و سرودهای وطندوستانه خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. چورابینی‌های حربی وطندوستی و ورزشی و سالمگردانی جهت جلب جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در روزهای بعدی نیز ادامه یافته. به این وسیله مسئولان در نهاد هر یک جوان حس وطندوستی و حمایت مرز و بوم تاجیکستان را بیدار خواهند کرد. وابسته به تطبیق هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت سرسبز و خرمگردانی کوچه و محل و اشرافیت راههای اتومبیلگرد در ناحیه میر سعید علی حمدانی تدبیرهای آبادانی و نهالشینانی پیوسته گذرانیده می شوند. این تشبس‌های اکولوژی با جلب ساکنان محلی و کارمندان تشکیلات و مؤسسه در مرکز و جماعت‌های دهات عملی می گردند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در زمینه تقویت بخشیدن آبادانی و بنیادکاری‌ها به مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی در اساس نقشه چهاربینی‌های تهیه گردیده تدبیرهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی منتظم عملی کرده می شود. از جانب کارمندان بخش حفظ محیط زیست ناحیه این نوبت با تشکیل حشر دسته جمعانه زیاده از 1000 بیخ نیوال‌های گوناگون میوه دهنده، سایه افکن و همیشه سبز و بیش از 1500 بیخ گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شد. بخش حفظ محیط زیست ناحیه میر سعید علی حمدانی با کارمندان جماعت و شهرک و دهات و تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیوی
ҳашарҳои дастаҷамонаи ниҳолшунонӣ ва кабдузурукниро гузаронида то имрӯз нақшаи солона ки 22000 бех ниҳолро ташкил медиҳад 20000 бех ниҳолҳо шинода шудааст ки 91%-ро ташкил медиҳад. дар ноҳия шинодани ниҳолҳо ва гулу гулбутаҳо идома дорад ва аз иҷрои нақшаи пешбинигарида ба сарбаландӣ мебароем. дар доираи амалисозии чунин ҳадафҳои созанда ва баҳри ободу зебогардонии кӯчаву маҳаллаҳо ин навбат шурӯъ аз даромадгоҳи ноҳия то кӯчаву маҳаллаҳои ҷамоатҳои деҳотӣ, дурдаст ва саҳни иншооти маорифу тандурустӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва дигар иdoраву ташкилотҳо дар маркази ноҳия бо ҷалби кормандони сохторҳои гуногун ҳашари дастаҷамонаи ниҳолшинонӣ ташкил гардида баҳри ободониву зебогардонии симои зоҳирии ноҳия саҳмгузорӣ намуданд. ҳамзамон дар раванди вусъати кабудизоркуниҳо дар ноҳия хоҷагиҳои деҳқонии боғпарварӣ низ давра ба давра зиёд гардида бо васеъ намудани майдони боғот дар фаровонии маҳсулот ва кабудизоркунӣ саҳмгузорӣ карда истодаанд. ширинҷон сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи ҳамадонӣ барои барномаи Навид. дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои Кӯлоби вилояти Хатлон қисмҳои эҳтиётии насосҳои обкаширо дар устохонаи минтақавии ноҳияи Восе месозанд. дар ин устохона лавозимот барои таҷҳизоти обтаъминкунӣ аз металл омода шуда ба пойгоҳҳои обрасониву дигар иншооти ирригатсионӣ дастрас карда мешавад. ин яке аз қисмҳои насоси обкашӣ буда чарха ном дорад. ин маҳсулоти истеҳсоли моли ватанӣ буда онро сокини ноҳияи Восе Қувватали Шарифов сохтааст. мо инҷа варг метошем, корпус пачек метошем, работи колесо метошем. ин чизҳое ки дар ҳамин насосҳо истифода мебарам инҷа тайёр карда мешавад. Қувватали устои Харот аст. дар ноҳияи Восе ин дастгоҳи хароти ҷои кориаш мебошад. бо истифода аз ин дастгоҳ барои насосҳои обкашӣ ки барои обёрии заминҳо дар самти кишоварзӣ муҳим мебошанд, ин қисмҳои эҳтиётӣ дар ҳамин устохона сохта мешаванд. Қувватали муддати 43 сол боз инҷо кор мекунад. ӯ қисмҳои эҳтиётии насосҳоро сохта ифтихор аз он менамояд ки ба фаъолияти мунтазами обёрии заминҳо мусоидат намудааст. ҳайн ҳамин чизое ки дар берунаи насосҳо техникодан тайёр карда мешавад. устохонаи хароти раёсати истифодабарии насосҳои минтақаи Кӯлоб дар ноҳияи Восе ки Қувватали ва ин ҳамкоронаш ба фаъолияти истеҳсолӣ машғул мебошанд, минтақавӣ мебошанд. дар самти обёрии заминҳо насосҳои ҳамаи ноҳияҳои минтақа ҳамин ҷо таъмир карда мешаванд. идораи мо раёсати истифодабарии стансияҳои насосии минтақаи Кӯлоб мо 7 района хизмат мекунем. мақсад он чизое ки чархҳои кории насосҳое ки ба ҳамин устохонаи мо меянд, чӣ мисол вал бошад, чархҳои корӣ бошад, мо сари вақт таъмир карда ба ҷойҳояшон равон мекунем. имсол омодагӣ ба давраи мавсими киштикор чиқадар? омодагӣ он чизи чархҳои корӣ ки мақсад аз районҳо ба назди мо омадан, мо сари вақт таъмир карда устохона баровардем. устохона бо устохонаҳои шаҳри Душанбе ҳамкорӣ доранд. дар сохтани қисмҳои эҳтиётӣ аз чӯян ва ован истифода мебаранд. мутахассисон устоҳои маҳаллӣ ҳастанд. ҳунари харотиро дар омӯзишгоҳи шаҳри Кӯлоб омӯхтанд. хушбахтона имрӯз ба ин ҳунар ҷавонон рӯ оварда ин касби пуршарафро аз худ намуда истоданд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид. бахшида ба 32-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мусобиқаи кушод барои дарёфти ҷоми вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди тенниси рӯи миз ифтитоҳ гардид. дар ин мусобиқа 10 даста байни ҳам рақобат мекунанд. мусобиқа барои дарёфти ҷоми вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди тенниси рӯи миз хизматчиёни ҳарбии сохторҳои қудратии мамлакатро дар толори варзишии донишгоҳи Славянии Тоҷикистону Россия ба ҳам овард. чорабинии варзишӣ ба 32-юмин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда ҳамасола баргузор мешавад. имсол дар ин мусобиқа 10 даста аз сохторҳои қудратии ҷумҳурӣ барои ҷоми вазири мудофиа байни ҳам рақобат мекунанд. ҳадаф аз баргузории ин чорабинии варзишӣ агар аз як тараф ба муносибати таҷлили сазовор аз ҷашни артиши миллӣ бошад,
از جانب دیگر آن بهر رشد کمالات شخصیت، ترغیب طرز حیاتی سالم، تحکیم بخشیدن دوستی و رفاقت بین خدمتیان حربی ساختارهای قدرتی مملکت و مقامات حفظ حقوق می باشد. طبق اطلاع مسئولین مسابقه 3 روز دوام می کند. در انتهای چهاربینی ورزشی که با مراسم باشکوه صورت خواهد گرفت، غالبان این مسابقه با جام و سپاسنامه و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده خواهند شد. بینندگان گرامی، بود نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید منظور شما. برایتان شب خوش و خوب را تمنا میکنیم. خیر.